Jotono hambai ti coba ni sibai seng tini social media ba press ni bising tei lokoro ni beskago ma faimeni karon ni kamoti hai thangnai ADC election jora jotono TPF ni khorang no yasagai TPF ni khorang no borom rogoi te TPF ni je planning strategy planning no tiprasa dofa joto yasak mani bagai koila sobani selotia par joto tiprasa sini hati dokono hamjangai loko songa nagai tini seng tamani bagai hambai maya fareng khang khang ke oro ko kursawani thangani nang thangnai ADC election no seng jotono TPF ni project 1 year since kang je saklai jak tongani je bubagra Pradut Kishore Manik Bahadur no ADC ni CM khanyani bagai TPF je project khaika mopen khaika tai आंदोलन khlaika कोर्ट केस खाइखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा सं जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जत लोकरो खातन खाजा खलागि अ खरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हाइखलागि बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला यासाक मैया तंगनि केबो गसे मैया तंगनि केबा जतनि कैसा टीपीएफ नि खरांमै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाय हनै पाल पाल खलागि साखथा लागि जतनो कसा खफर होनाय लिया खलागि एडीसी इलेक्शनआव पार्टिसिपेट खलायनायखा तै o soba keplai bengkha hai klagi tini sengnoka TPF ni khorang te TPF ni planning te project bo success bengkha amne bagai ti prasa joto loko hate do fano hamjagnai te TPF ni soba no khorang yasa gai tini ADC dokhol khaiman mani je jaga wo lockdown ni bemungtei pandemic ni bemungtei jike rauna asau rogoi 6 month ni after 6 month klagi additional naikol phangkrai ke tongmani no tini a jaga wo seng nok phang songoi mankha क्या बार जगह कैसे साना नि कोक्लाई मनि खमति हाय जे आ जगह सिनी बोरक रोग नि वन शॉप मुंग तंगमनि ते टीपीएफ नि बन हार मुंग तंगमनि आ जगह रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रोडक्ट किशोर न आ जगह आसक थंग हनै जों प्रोजेक्ट खाइमनि क्या बा जों तिनि नुका सबा कप्लाई मनि परे आ जगह जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खाइमनि आ प्रोजेक्ट बा ते बोरक रोग नि लोको रोग नि वन शॉप मुंग आबो कैसा बखावो थंजाक मनि हाय जों नुगै थांखा हाइपन कक्रै जों नायमनि साक बायथां सातक जागनाय बा साक बायथां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नि बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खायमनि रॉयल साइन प्रदुत किशोर मानिक बहादुर हनै इनका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमनो न छारा तिप्रा सारा गुजतनो आबनो सपोर्ट खायगि बुट लाइबेखा पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फाइका जे आ जागावो बुबाग्रा प्रदुत किशोर आरो जागावो थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदुत किशोर तिनी आ सीएम नि लोकरा वन सबै जे पुत्र मानि आ जागावो बो आसोगै मानलिया तबानि बागै आसोगै मानलिया आबनि गोबांमा तंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वन सबै मानो बाक्सा बरक वन सबै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया अंगै मानो फियाबा तिनी टीपीएफ नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस जोंमानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जिकेरावना आसरो तमनि सिनि बरक अर आसोकनि नांग हमनि आ प्लानिंग सक्सेस जोंमानि बागै जतनो पाइपलाय हामबाय फियाबा आरो जगा खा खामा माया फरमानि इनकामति हाय तानि बागै खाखामा माया पर खां खां खांखै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खाइमनो पुइतो खलाइगिनो जतनो बुद रखा प्रदुत किशोर सीएम जानाय हनै फियाबा तिनि संनुखा तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदुत किशोर बो सीएम इंगै मालिया तानि बागै इंगै मालिया अ कारनो जों सामाया बनो गाहामके साइमानाय लोकरक जतनो बनि थानिगो कायसा सोंदो फियाबा सेंगरनिगो कक साजनाय तंगनि काहाय टीपीएफ जे कमिटमेन्ट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेन्ट दमनि जे प्रदुत किशोर जों सीएम तो बनाय ते प्रदुत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो बुट बासामानि ते बो इलेक्शन पाइबि माने परिबो बनि जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेन्ट पब्लिक बाय बा लोको बायथां माने आ कमिटमेन्ट बो नारक मानिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमानो मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमानो आबनो एनालाइसिस खायथा कियाबा संगारा नोखा स्राय स्राय खायगै लोको रगनो जे इमां फुनुक बनि आ इमांनो बो मुखथां खलाइमालिया ते लुकुरक बनो जे पुइतो खलाइगै बनो जे सपोर्ट खाइमानि आबनो बो लुकुरकनो रगै मानलिया नका और जगाते कैसे साना निकलाइगो गोबांमा बरक संनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि तमाबो हालक दं इलेक्शननि जरातै जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्रा हानि लुकुरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रा मथानि चेयरमैन उंया खसकां प्रदुत किशोर मानिक बहादुर नो या फांनि सिमी कांग्रेस ओखाय फेब्रुवारि सिमी बनो बेबाग जागावो लगे रगुई बेबाग जागावो फानदगुई बेबाग जागावो बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबोमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फानदमानि बिसिंगो इलेक्शनाव फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani obo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no bo kabang ma jaga won boni commitment no bo yakar kha tei commitment no bo belai ke no thungkha a jaga wo sung election ni bisingo srai srai ke nukjangmani hisam muito khlaibana TPF bubagra product kisur no siam sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 tei high court of bono CM khaya ni bagai sung high court case khai election of asaka bono CM sarwa ni bagai tei election of part of sung bahai TPF ni mo kisu leadership rohanai council of boni loge wo hanai sung rakha piaba boni support TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene suno discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaikha abo TPF president padal konna sagu okogya tiprahani hasteni lukurok jara one shot na kereng borok jotono saimanu jara one shot na rengya borok hoyto ba tini bubusia borok kabangma comment khaimanu kintu ba kubui kok khangke sengora srai srai ke nukha je tipra motha chairman product kisuring mani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election jotono focus khaika srai srai khaigi abni bagine seng election joratei bolo je seng commitment mani lukuno je commitment mani lukuno je bkha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno narak nani bagi seng election paya sak joratei nya sini kokno seng narakha election no seng TPL 4 bono support khaja kya ba boni je politics thungmo seng srai srai ke nukha TPF no bo balai ke na lukuni baskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF sini TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia belai ke na khawa seleng ma singsa belai ke na nai thogya singsa amati haibuni samu nukjaka bahai khang khang ke TPF जेतो प्रोडक्ट की सुनो से तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रोडक्ट की सुनो से जों सपोर्ट खाइगिसि इलेक्शन थांगाय दं खांके सिनि बेनारो प्रोडक्ट की सुनि पिक्चर रोमानि न बो बाहाय के ऑब्जेक्शन खाइखा आ जागो बेलाय केने लुकुरक जतनो लासिना संसां जाखा बे खारियक मा संसाबो जतनि बखावो आसायखा कायसा कायसा पार्टी बा कायसा कायसा लीडर नो अथवा कायसा कायसा पार्टी न तुमुं सपोर्ट खाइ दं खांके बोनो आइकन हिसाबै गई बोनी लीडरशिप हिसाबै गई बोनो सपोर्ट खाइनानि तिनी जराति कुनो वाल नि कुनो पॉलिटिक्स बा कुनो अर्गनाइजेशन जों अर ऑब्जेक्शन खाइमानि नुकिया TPF जेतो तिप्रा मथानो सि सपोर्ट खाइ बासा गं खांखांते और तांगै तिप्रा मथानि चेयरमैन नि फटो TPF नि बेनारो खाइमानो ऑब्जेक्शन खाइखा नंबर 1 नंबर 2 TPF तिप्रा मथानो सि सपोर्ट खाइ दं खांखांते आ जागाव तांगै पांचटा जागाव TPF नि बासाय माने हनै बो कमिटमेंट रमानि परे एग्रीमेंट खाइमानि परेबो तांगै आर जागा तिप्रा मथानि इंगै बो बोनी कैंडिडेट नो रसारोलिया आर तेबो बो साखथारै बोनो तेबो फानदगै TPF बा चैलेंज खाइरखा TPF खरक साफानो तिनि बोनी चैलेंज जों TPF रो पुइतो खलाया जे बो चैलेंज खाया जों सुबाय दं हिवान सगै जों TPF रो खा कसं बाय खलायै जों आरो कन्टेस्ट खलायखा बकok rojak tongmani ajaga wo bo TPF no subanai kyaba sing nokha TPF no subana ni thangai bo aro tei challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sagai tongo buagra no support khai hinai otoso TPF no ke bo challenge khai aro TPF ni no jotono fail khai baikha eka aro no sing nogo bo belai ke no discrimination khaika ti prasad do phano thamsa khaina ni bo mungtei bo thamsa ringkha kaham ko piaba जेता TPF बोनो सपोर्ट खाइ पनि या पनि सिनि बोनो सिबो थानसानि भेलु बा मूल्य बा हामजामंग बा ति अमा दा बोनो मूल्यन खाइमालिया बोनो बो खाबाय यासाति नामालिया के बो जागाव थानसानि हालकनो बोरिं खा एके तेसिं के स्राय स्राय के साइमन खाजे जे कमिटमेंट बरोमानि TPF बाय जे बो कक खामानि अब कक काइसे पानो बो नारक जागलिया आबनि बगै ते बोनि कक खाजा बाकी दंमानि इलेक्शन पाइबेगै गभर्नमेंट फॉर्म खाइप्र 2 नॉमिनेटेड पर्सन TPF न तलांनाय ते TPF नि चेयरमैन सनामनाय o kokro ku boni tongmani abni bagai sing election jara tin nukha je kokro gui phaimani je bo sak sak no tipra mothani chairman si TPF ni benaro TPF ni benaro boni picture ta thepadi obro blai kene wana masingsa picture use phaimani pojonto bo objection rakha te kabang ma saga bo commitment break khlaiwai boni spokesperson ni bisingti saga TPF basini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sapi go patal sungbai tongo patal no tui kabang ma politics ni basono bo use khlaika piaba
practical bo bahakebe patal no bo discrimination kai ka bo bahakebe politics of games thangka abo joto no ang sima sai lukurok jeto no ka hamke sai mani tini TPF 7 years do fani bagai sawa khai to mani supreme court tin ta case file khai to mani NRC case CA ni case passport amendment act ni against the case Tripura high court of Bishopti Department case te buba grana CM sarna ni hanai sang lockdown ni jarawa andolon khaimani lockdown break khai hanai case Bishopti Department bangai andolon khaimani case samate hai blah 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 case election conduct khai hanai case amsa case khaimani uklogo jeng nukha borok rogni jotoni sentiment jotoni khao no TPF ni thani ho kaisa borom ni puito tei kha borom tongmani bagina TPF ni kokno yasagai jotono buwa grana CM sarna bangai borok TPF ni khorang no yasakha kya ba sangaro no go almost like 7 years or TPF do khani bagai soba khai tung khani go kabang ma boro TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa jora rogoi maya soba go basai maya phane TPF ni soba no nogo tong tu phane joto khabai surigi tongo subagai tongo support khai tongo morally te intellectually te aborni spiritually but je dina Tripura motha chairman politics ni declare khai ka a sal ni sini jangte TPF do phani joto lukuni borok rok bai teruk like TPF ni against so kok sarai kabang masung asai mani nukha ika asa gawon srai ki nukja de product kisar mani ko bahadur tini Tripura mothani chairman ning mani pore tei bo full political kilo phai mani pore TPF ni against so Tripura hani lukuro kok sarai kabang ma basakha tani bagai abo luku nirok jajai kisiri आपने बगे TPF 7 years हो जे कुनो पार्टी सुबाई में अपन मोरल सपोर्ट का ये बखा बाई जे ऑनर खाई तो मनी ओ ऑनर अपनो दिनी जो तो नसंग नुखा अबरो बेबाग ने TPF नि सोबानी जो तो फाइसिंग को ने केबिंग मंग ते नासले मंग ते कॉक्शिट समंग कबांग में लुकुरो में बिशिंगो असाइमनी नुखा इनका आज अगर नसंग नुको स्ट्राइक लाइगे TPF 7 years हो जे स्मूथ लाइगे जे समंग खाई तो मनी आज अगर वो केबिंग मंग ते जंगजालनी समंग फाइसो खाईका तिनी Tripura मोथा असाइमनी उलो Tripura motha politically declare khaimani ulo naka a jaga no srai Tripura motha ni chairman product kisur maniko bo je samung khaimani TPF ni kabang ma samung busang haksal thangjanai samungo jeng tebo phan ungthong tebo sini NRC ni case of phan ma thong phan phaithong hunai tei boni honor bo haine sthai tong thong tebo samung dofa bai kubulei dofa ni samungo garak ni basa thangnai jeng je project khaimani je jeng dofa ni thani go kok phangromani khuk phangromani abo bebak na tabo TPF ni bakha thangma haine Tripura sani jotoni lukuni buskango tini jeng khak khamjak ba khak somjak nuka bai king kang kai bono CM khainani bagai si lukuro joto putro kintu botini CM ni jaga go bo thangni malia ma thangraglia tamni bagai lukuno bai ki oboti haiklai lukuni bakhano bo sbai mankha thik oboti kine TPF bai kabang ma koktoma go no bo sbai mani bagai nya jeng tini Tripura bai TPF ni halok tini ni simi jeng officially declare khlaigo TPF ti Tripura mothani halok tini ni simi gri kha srai abni bagai je proseng election jaratei bono jeng CM sarona ni commitment rojak ni bagai jeng bono election jaratei bebak jaga na boni halok narkha bo jengno jesek phane deprive khaifane je jengno discrimination khaifane jengno jesek phane bo hamya jengno policy khaigi thung phane jeng bono blai ke bukha dorjo sojjo khlaigi jeng narkha tei bono jeng support khaigi apply khai rokha কিন্তু जों दिनै नुखा सारा त्रिपुरानि बरक सिनि बागै खा खामनाय खा दुखो नानाय गोबां मा दं पिया TPF ओ जागा बासागै जों जिनि सामुंनो सिनि हाबानो जों तेवाइसा गोथां खायनानि बागै जेसेफानो दिनै Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF thangjakha tei गोबां मा जागाव जों सिनि थाइबो जों खाव बुसु हार जाखा हाइफेनो जों गाबोनो सिनि सबानो जों तेवाइसा इफिनि गोथां खे लांनानि बागै जों अबाहाय dirty game dirty politics o जों involved maya first sini political focus o abri bagine sing tini sing central libabe central executive committee body asogui sijanto najaka buskangni salo tini ni simi TPF ti Tripura mothani kuno halok grei abri bagai kebo public confused tangthang TPF rokjotono jara hatito phono hamjagai TPF no soba go subai tungai rok TPF ni soba khai tungai singkra go nirokno saklai jaga tini joratei sing kaham ki srai khlai saimankha je sing product bubagrano sing support khaimani bo belai khene sini lama deramani klai kha hne sing one sogui man tani khake TPF ni bukhano bo nosto khaika number 1 Tripura sani bukhano nosto khaika number 2 number 3
TPF जेबोनो पुइतो सामानी आ पुइतो ते दुबारा बनि और इफिल फाइमावानी ओ लामानो बो मोथाबै पाइखा आबनि बागै जों तिनि खा खामानि बिसिंति फानो बेलेके खा दंथयनि बिसिंति फानो खा कसमनि बिसिंति फानो तिनि जों अबनो मा साख्लायका बसकांगो तिप्रा मथनि चेयरमैन प्रदुत किशोर भाई PK TPF नि कुनो हालक तंगला ते तंगलिया अबनो स्राय स्राय नाय तानि खांके बो ताबसिनि बसकांगो बो खरसा तिप्रा मथनि चेयरमैन सी बो अहानि बुबाग्रा हिसाबै बो जोंबाय परिचय रमालिया जोंबाय बो सामंतां मालिया जों बनो बुबाग्रा हिमान सगुसि बनो आसु जराते तिसाइतो माने फियाबा जों अ इलेक्शन नुखा बनि बुबाग्रानि बनि तंमं ते सामं गरिखा आबनि बागैनो जों बनो तिप्रा मथा चेयरमैन हिसाबैनो गाहाम के जों सिनिगैनाखा ते तिप्रा मथा चेयरमैन हिसाबैनो सिनि बखावा कानखा आबनि बागैनो तिप्रा मथा बायसिनि कुनो सम्पर्क करै ते तिप्रा मथा चेयरमैन हिसाबै बो बायसिनि कुनो सम्पर्क गरिखा आबनो लुकुरंनो स्राय स्राय केसिनि जों साख्लाय आबनि बागैनो जतनो हामबाय ते जबानि सिबाय बसकांनि सालो TPF नि जे सामं गोबां माबोतां जों केबें जाखा दिनिबो केस पाइलेयाखौ जों केस थांबाय मा दंखो सिनिबो जों गोबां मा कुदो गोबां मा सामं पेन्डिं सिनि बेलायके जे मान बिसिं तैगो जों दिनि राबा राइस जानाय वा तांनि फालिस जानाय जों साक इनकाम खायो कलमति सकरै जों तबुई फाइसा सामानि बिसिंगो मौसम साक खातिगै जे सुप्रीम कोर्ट 3टा केस खाइतो मने हाई कोर्ट 7टा केस नि 2टा पाइका ता 2टा पेन्डिं तो मने आ केस रते सालब्रं गुरु नोटिस फाइतो मने आबरक जों मुकाबेला खायनि बागै जों बेलायखेनो हार्ड वर्क नांनायखौ ते गोबां मानसिनि फाइनान्शियल नि सेक्रिफाइस नांनायखौ अबरकनो जों तैदेल थांनानि बागै ताबो बेलायखिसिनि कतरमा सामु बसकांगो दंखौ आबनि बागै ओ हातै दफना हामजानाय लुकुरन थानिगो अमनो स्राय स्राय सागो हातै दफना हामजानाय लुकुरो तिनि प्रमाण रखा जे सगांबारेनो TPF स्राय स्राय के साजा इलेक्शन नि सगांनो साजा TPF नि सबानो कन्टिन्यू लांनानि मुसु खांखै TPF नि सबानो नि तुमंनो सपोर्ट खाइतो खांखांके TPF पास्ता जागावो केन्डिडेट दोइतोंगो आरो जागावो नि बुद्रनाय हनै जों जे साख्लायमानि आ जागावो तिप्रा हानि तिप्रा सारो साखि रेखा TPF नि सबानो निरब यासाक बनाय गरै TPF नि सबानो सपोर्ट खाइमानाय गरै पास्ता जागावनो जों रेजाल्ट नि बिसिंति नुखाजे TPF नि सबानो निरब नांजाग्या आबनो वान सुकुइनि बसकांनि सामंग बतांनो जों रमनाय आबनि बागै तिप्रा सा लुकुरब जतन थानिगो अ कपनो जों क्लियर सागो TPF नि सभा दफानि सभा बसक बाहायके बो जरागो तांनाय तिप्रासानि निरबनि यासाक मुं निरबनि यासाक मान मुं ते निरबनि वान शप मुं निरबनि साजाक मुं नहारैनो बसकांनि याप्रि सेजाकनाय आबनि बागैनो जतो लोकु निरबनि वान शप मा गोबां मा ओंरि मानो सियाबा TPF नि सामंग बतांनो एभरि स्टेप ने जों क्लियर सागै थाङै दङ बसकांनि सानो TPF पॉलिटिकली बाहायके जों चैलेंज खायनाय मुभमेंट खायनाय अब बसकांनि सानो साख्लाय जातनाय ते TPF जे प्रोजेक्ट ना जे स्ट्रेटेजी प्लानिंग खायो एडिसिओ जे तुसिनि बरक सीएम मांगनाय आजागो जों बुबाग्राना रहनाय अ प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग सक्सेस का नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग जों नेक्स्ट स्टेप जों हासिनाय किन्तु केबनो प्रोजेक्ट खायिया केबनो नहारिया केबनो ब्लाइंड फेथ एंड लव खायिया TPF मकल फियगै ताबुक सामंतांनाय मकल फियगैनि हिननाय आबनि बागै दुबारा ते वाइसा TPF याप्रि कासलेगै बनि साकसा साकबाय थां बासगै तमनि फाननो खिबियावै साकबाय थां बासगै सामु खाय थांनानि तंखानिगो बाहाय खायनानि ना आसामनोनो जों बसकांगो खाय थांनाय आबनि बागै जत TPF खायनाय सपोर्ट खायनाय TPF नि बागै मोरालि ते स्पिरिचुअली जे सुरिगै दंनाय दङ साकलाय जगो TPF बाय ओ इलेक्शनो तिप्रासानि हालकनो जों स्राय स्राय केनुखा TPF नि सबानो साजाकनाय गरि खानाहि आं मनसबो TPF नि सबानो कन्टिन्यू तंथं हने आं वान सब हने आं खाकाइमाया आबनि बागै खूब नुजाखा जे TPF नि सबानो साखिरनाय बेलायके सिनि तिप्रासा दफानि हालको जों गरि नुजाखा बाय बो हालको तिप्रासानो जों गोबां नुजाखां खांखांथि जेदिकि नगर फाइयो सरकार फाइतो थंगु किसा जों सरकारनि फाइदा माथो थंगु आजागन सिनि बरक तिप्रासा हाव खालायबाय थाङो आरो निबो जों बोसोर जरातैबो दफानि सामु खायथानिबो सुबाय थांगानि नां आबसनानो जों अगै थाङो आबनो नासिगैनो बसकानि स्ट्रेटेजी प्लानिंग खायफिजागो कियाबा मैतनारदि TPF जे स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहारो आब सक्सेस इंगै योग्य सक्सेस संग नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग TPF खुद नानाय आबनि बागै जतो दफा ते जतो लोकु TPF जतो ननो स्राय स्राय के साजगो सिनि सामुं बतांनो जों ते वाइसा सिनि जागावो जों बासागै नायथाव खलायगै जे सिनि नाहारमाति खलायगै सिनि लामानो जों हुंफिनाय आरो केबो बाय कबल गथंखेया आरो केबो बाय गदालैया आरो केबो बाय थंजागैया आरो केबो बाय फेमलुकजागैया आबनि बागै सय सय हा ते दफना हामजनाय जेनियन जे TPF खायतंनाय दङ निरंनि थानिबो आं खामा ते मानि सिबाय मायाफार निरक तिनि जरादै निरक आसे खापैतो तंगुय TPF नि प्रेसिडेन्ट नि ऊपर निरंनि फेथ ते लाभ तंगानि बाय
mirok je sini sobani batango bebak jagago jorarogoi subai tongani bagai sakbai thang basai soba khai kaplai khai tabo ADC go je jagago sini jikera no nori sini borok asoma nang human jagago sing sini borok no tubui phaisaka jehetu sini lokuni naimani modene niya sini naimani ungi apana sini borok tini oron asokmani bagai sini kaisa step jeng arunga kaham khlaigine success mani nukjaka kiaba kaisa step jeng nukjaka tikamo thani chairman sini borok dokharok bai boni tapos nei bkhawo thungmani jeng nukjaka ar kabangma bono analysis khane kiaba borok dokani bkha je naimani apoitono bo sabaikha amni bangai bus kango amati hai jeng wrong project kai khaiya TPF ningai amni bangai na TPF in Tiprani halok full stop khaijaka TPF Tiprani halok tei bus kango politically movement ba politically challenge jeng halok nargliya hane tini sidanto najaka jotono hambai tisobani sida